Welcome to Success and Official YouTube channel. Please share, like, and subscribe. Hello perlok wara. Kumno piyalong nganyet pish don hakamet kabakoj bakia. Pedang siang bhabiang IP chakane ka video ko thame ka yonga. Te perlok ate mi adang step di yung yo online khat pati. Te pan arpo embru walai ki dang step dang dunga he walai pa ka sngi le dang tewami nga wayo chwai ka sngi te perlok ka video kwa open UIP adu opoi chai te thau khat thia te perlok yo phitip nga ichnong od chimplong te perlok nga lai khat thia ka te da khap kwai tai kap a khap da khap kwai tai kap a te sneo bhau pai ka video na do snang do ma te perlok pai ka te de kuriat a long ku bai kurian adu opoi seteu khanai phi nang chicken tatam opoi bria te amado ong phi tene mi ukap a da khap kwai ukap ane pai perlok ini ti kwai tene open ui phi da chingai tene pai ini kwai asile dang ngau yo chwai ka ni tene kwai open ui phi da chingai oi hini ya ha phi khanai phim anjara umo te ka te de poi hani pai ne di bang ka te ko wei ngam wei bang ka wei khoj ka khanai phim ar te badi ka te snyo bang wiar winya te ka te de poi la chini cha khlo he ni pa ne de yong ku riat ka te de yong hiarwan pai long asenrang cepo itu senrang bang kami ba bon semen ba lakat di sini ba long senrang sini au khat thi le chingai le chingai ko le amnu nong hab la tho jak po te perlok ora pai ka te de poya habri ai ni pai bri ini deni liang de dep khat ini pai empathy do de lon hab sawadara rem sawapthi rem cencar kamni bai so den san den ro den chicken chikarapthi te pai perlok Hile dalut stem sangka stem itu jumpa itu ledep khan itu te nangsa sechalom te perlok betok perluana te resap petia kate te perlok sesnya bang bikin video sesnya bah like subscribe ka video yang dang ne ini wat pungkut aka ma bye bye ye chaman ha next video ma te lada yusuk bika te hamdam like subscribe comment le ye video ko phi pen mia ma berlang bye bye